Vokna sabngi shamingi paikmat ka India sa China namar kari Amerika. Kublai shibun epic subscribers baru kiba jun suturaban page ki video sa kini channel Storyteller London. Donald Trump unang berkat baladangan penkiu ye tax double ya kari India. Kari India kan nom tit pniang shu bat kan ya klat lok no sendon bat Korea kumbakwa kari Amerika. Unang perkat bahkan ni ke arpoi century, kadang day ke arpau century. Henry kan mau baka India ru mentaklah day keri ke baklang bor, kadai keri ke baru spa, kadai ru keri ke pastan. Bahkan ni ke jingle jong ke Amerika kalak ban kertok kenjat pang slit manusia ledi. Namar keri India kong ngim dan kamsu sendan ya keri Amerika. Balada kari India kan paino shawai ka jingdu nong jong ka Amerika kan long daki spa bilian ka sisnem kari India kambunia henrei kale bejaki kam menda kari India kale ya sign agreement yaki pratli kiri na ka benta ka kai ka pateng bad kita kidai ka Pakistan, United Kingdom, Australia, Brazil, Japan, South Korea, United Arab Emirates, bat Vietnam. Kibabun ba kiri ke persai ki kwa ban ya kai ke peteng bat India. Namar ki UI baka India ka dai ka wai kiri ke bakius tetam ka persai. Kajeng ya long nong shun kam june shirta. Nasab ngi syami ngi vuk pai kmat ke India sa China. Nadu ka coronavirus pandemic kata kadai nadu ka sedang marajar arpo. Ka India kalakang ya ki visa. Na India sa China. Kalakang ya ki airplane kiba na India sa China. Kalakang ya ki apps. Jongga China ban penon kam may India. Kam tresyo ban import ya ki tiar na China ha India. Kani ka jingle jong Korea Amerika ya ke India. Kawan ra ya ka jing pentamai biang habdeng ka India bat China. Usi Jinping presiden jong ka China olong ya ke India. Baka China ka long ka bala kloy ban ya kren na ka jing ya day kaput. Kumpan subatay hang ni tok. Ka India bat China kim ju ya don daw Henry ki day bet tangki kam kaput. Ka China baro shikataru kakwa ban ye trelang bat ban ye kai pateng bat ka India. Prime Minister Jung Yu Narendra Modi Shen unsa ye kendo yu Xi Jinping bat Shen ki baro kin sakalalong biang kumba menshua haka jing ye day jong ka India bat ka China. Shen on sapli biang ye ki flight na India sa China. Shen on supply biang ya ki visa na India sa China but na China sa India. But Shen ka kai pateng habreng kini ki artli kiri ki ba kleinbor tam po Asia. But ki artli kiri ki ba bun customer tam ka persai. Kin saya long biang kumbalong hakipor ki balalek haba kumta bahetram kumno pinong. Lada pimdan jingye day bat ka India. By chance laki thama ka Amerika bat ka China. Nang nu pinyat. Lada bat ka Rusia ru. Imla ban kiar ya kawaw. Bat ya ka duriyaw jong ka India. Ka India kamla ban ya klatlok bat ka Rusia lando ru. Kat nang persya ka Amerika bat kirisep ngi ka India ban tiit pniang na Rusia. Ka India man kesngi ketiet, bat man kesngiru kadi kelah. Namar way bamtre, ya kabatat bat kabadunador. Tangwalada ka India, China bat Rusia kin ya teli kaway. Jayu ya kari Amerika. Kari India ka support bahaya Donald Trump. Kentup yu ni bakran. Henry habakta ya kari lajong. Umban si ban hap ban yayeng marshal yang lu. Ngangit begini ki baro ki day ki jing penyat ki ban syalandat. Ban wanra ya ka jing kelah.
Ka India kan sanang kiu kat nang mi kisngi. Wadla kiri sebngi kibisni. Hapo keringi dan kinong yalam kipestat. Kiba klan bat kiba syempang. Kumta ka India kamlong syu kumba perkat kiri sebngi. Bakari India kadang long kumhaki arpo century. Perlok sa comments. Next. Ladap setengah di channel jonga saya tu lem ki perlok jongpi ladap setengah saya tu nga story telah London.